Sorry. Huevo. Ege ya pege watu amwela butiku meba. Eina we heu. Kega ya ga mwela eje container na hewe. Roba na. Ya imwe mana. Udu amuma. Ege jotiku. Ma, mo ga ko kana yo mi. Mi ene le arugwe ge. Le arugwe. Mi. Ibege we udu amu ose na we be. Wesi, sa wesi. No kwese gau, no poho gau, nele. C'est bien. Ouais, c'est. Oh. Bien, yao. Mamiro. Oh. Combien moins? Il dit c'est moi, moi. Moi, t'as dit. Moi, t'as dit. Je sais aussi. Elle ça c'est. Il dit non. Ah, mais d'accord. Pero bueno, no dime no. ¿Y? Me que no quiere. Me que no payo. No cueste agua. No cuajame. Ay, nene. Ese cuarto está manado ba igual veo en el bebé. Me dije. Ebe ani me muje oti ojamu. Ena do agba okoto. Ena do aga. Wọ́n ni mo pa na ro kwa ni ugbeso. Iyo igun meri wa bi ale. Iriyo no. Ibi se wani mu ye fridge. Abi pa. Ogari ya. Na mu ye wa me ge odu amu ye ya. Na eti na we. Ni e do ya amu e woti ku na. Iwa amu ye ke no ma ne. O ma se. Iriyo wa ni. Ugbeso o iri e. Okpa ni mo ejo ere bota. Obi odomu, ugbeso be ere obi odomu ba fa. Eri odo ya amu me ke no kere. Oni te dede be ma te ti oni nwe mi no wa son ni mewo oge imwe nene ba eru orere ya no rota agbon na emi owe na Bona e o iwa nwe na we no gwese awu no gwo ho awu emi nene o me kile wa no e me me ada da me obe re ayo ma no ko maso e na me we yo me de e o te me yo kwa no ki we ya mu ne unja we una we se no no kwa o ni kwi o kan lo san we se lete okwi mi agba ati ave fi so be na na fi one no be ya no be ya fi no jo na we ya ai ni agbon akojo o te mi pa we dian ana yi ana de tu paro ti mi agonu gbe la owo bana mi pa yi ya we ri pa se dian mi pa ye me jaje do wa be ma se e ma ni wa ri pa le reju mi ma ya kin o ba ya na se mo yiwe e mata iya wa be me wo do ana mi e di ania ya ri pa la bo ha iya ri e la bo han Arioba waje Arioba waje Arioba waje egene ya ri pagima mi we yan kan do si osa e wari ere me wa gogo uparu yen ka esi osa fo ni wa bi epun okun gba mu ki e mata iya ese me akan bi me so kwa
ebe no wan ha me ma ebe Galatians 6 verse 9 let's hear my way ebe Galatians chapter 6 verse 9 ni ma egbe wema iwe mi se na wo ndare egega se magare mi ko de ti mana fuema bebe bebe ya mo so to e de ti mana fuema ndoni ege tin fuemi we se no ndawe emi ya no we una o sabere ni gwe we o sari ewe ye dugbonugbe ye ni ndawe yen ewu were ba we make na ebe no ho ani ma ni rekeke ni ati pastor yen dege ni han ya ho ni me dege no sa wa he ya ho ni me sister me koduro deru ni mai nai o salo ba kan gie dame no so we no so no da we nda yen gugbero e gbogbo e ki du we we o salo we ga e kan ye ku mu we me to bi me le ta me baba iwi ma oni jori aga ima oni ju o ba lo ga I oni ga bu won yen me o ya me tama we na we won desi no we una o sa bo na rere kwani wese e to sama hem no no but ese no tolu we na una o sa we ya sege enwe we e gbe wo we he ikata masin we edugbo no we yinu we ga nwo we ka body la de ne mani bikina e we o sa no we ga ewie oho pastor ge ne mata ye ti ewe ani to ge mawe wa ga ri josage ti mi ne emi ri kero no mo bo keri o ma hin do sare very o ugbe so e to ge mawe ijaji me no wa totana o je be mi no bege ege bege he ege bege o sa gugbero o sa ni abi hero we ge inu we ware na if no ye gele gbe o da wa mo o ye here o da o sa ye hi agie dan me no se ma de kun ma ndo no sa gugbero we dan me ya ni we ye o we ba o ya fe o sare ba so emi o be ni be o da ko o ne a committee nous there or you know kind of gakoro okay harvest iyan wi na yeye e mata iyan wi na eti mero eti be oni aro e de na so ma church okay fa no pa na mi no wo ga mo we ina lele ari ko me to ibe yi kekedera ade ta me mami no re do no me we igo na aze ni ri ogo mere ina ipa no de be ari duge wuga me funi ina ri go gie no gbebe no igo na aze no mo ise na no mi o we ge mi no hina wo ige akoro we yi aso azigo ni e me so an collect go ni we harvest here ho ina gwe la re o oni ri e ma ni agwe o maro pa mezigo o wi mo wa ho ka o no wa tori go ni ahwe na me wa gi na tin ya ni gun adi kokpe nda ama we ri o ati no sunu ba harvest do de kun ado wa ma mo gbese o we be no je galero o kon dudu apama ori ole o dazi o kon dudu o ba no simi o kon na mi ase ma kon mo ma we ma tutu ni la we o ba no o simi Emeni ni etanu mi amo boya ha ewuni hi e bo no gwesera no gwo hoga emi nene emi mo be dedeta
ese ga no go ga ona pa wa so ona pa wa me no ta de ru no ole luwe de bo no obele luwe ko no bo se a me no ya ka Okay, but the way I this way for that, yeah, vowel. Do one. You get leg, you get out. Let me go leg walk. Agbafi ekegbe me o. Eko mezi evieva. Itu posse di oma. Iya yo bogbo bo mame. Agbafi ekegbe me o. Eko mezi evieva. Itu posse di oma. Iya yo bogbo bo mame. Ebie biava so ya me o. Obele fozi gwene. Ada kieva o. Ima elboni gala. Ebie baba soya me o. Obele sozi gwene o. Ada kieva o. Ima obani gala. Ada kieva o. Ima obani gala. Ebie baba soya me o. Obele sozi gwene o. Ada kieva o. Ima obani gala.
Walking. Maire vai. Betty Aijina. Maita. Wakete. Kinikete be. Oh, Jesus. Oh, ma tota se. Ime vai. Saloboa. Ouais, c'est nous maintenant qui avons non mais où ça n'est gavo. Yo, affaire fi auto. Saloboa ouais c'est. Yo oui mais. Hey mon ya honu. Ya mate bejo la pa mo eh. Wa ri unda ele ba. Ubi ai je kedo ade. Isuzu kia wagba. Yo. Betty ya kia. Marie vai. Igo bifo. Enda weni ti adio. Que soa, ele uma ia coisa, ainda ite uiva. Eu vou para aí mudar o governo. Aí doe, ni ya murió, ni ya soa. Ni no con huecana. Iñave o guamuno. Ye ropa. Fue ropa. Hey! Ibu. Ite gbegbe mu a. Ogo metefo. Yagbon. Ogo metefo. Otai. Akwe no gwese no gawu. No gwoho no gawu. La me mi nene. Hey! Ya ka magbon. Abege mi ni a. Ti agbe mu awokana ti aya me fi mu gan. Bí ai ka magbon ri ya we de. Saloboa. Bege mi ne ko we ate wasi we mi na mi me. Ah?
Bia ika magbon e, bia ita me mevun me. Iye la ya po mi. La wo. Igwe bi me. Gbagbe me do yakwe. Iri wa ya kinekun. Gbagbe.